ehlalayo hayi into ezodinga kwesikhashana ngathi nje sisonke sahlangana sinako lo ukuthi ingoma zethu akufanele senze ingoma ezoduma 2 months or 3 months uDecember after December zephelile umazi bukisa ingoma zeSocrates ama lifetime songs. Yabona ilento ndayiqaphelayo tata ialbum zenu zonke amanikini kukhona ingoma ezithi amanikiniki kube khona ingoma ezinzima sidudla ndihamba nawe namhlanje kube khona ke ngoku ialbum bensanda uyikhupha ukugqibela ethi iqiniso nayo ikhona ingoma ezithi odoli ndithi somamela ndithi hey apha tata nisayibambile nisathisa mane ilento ngiqonda isizwe sakuthi ngaba singasicebisa kanjani kodwa ndiyavuya kwa usithi funeka uyithande lento uyiveza ngohlobo yebona must recorder ingoma ethi yathatha unyaka wonke silungisa yabo yathatha unyaka wonke silungisa ngoba ingoma ezoyenza namhlanje urecord iqede manje angeke ifane nokuthi uyirekhode ulilalela for 6 months uchethe ukuthi i-right izongena kahle ebantwini yabo iSoul Brothers yo into besiyenza from dala vele namanje sayenza siyasinikeza isikhathi asijahe ukuthi sifuna ukukhipha ama-sweet ingoma ezo-10 nezo-20 no fanele ukuthi uma ukhiphe into eyiquality take your time yes maswalele ngaphesheya tata iSoul Brothers ngoku sesisenziwa ngobhuti abangaphi kuba ndiyakhumbula utata umdavu yadavuza ndimbona eTinarha kwenye i-event eyayikhona phaya apho ke kwakuperformwa kodwa ke sabona ukuthi izinto azihambi kakuhle kodwa ke ugqibeleni waphela ke ngoku sengekho phakathi kweqela ngaba ngoku iqela ngoku selisenziwa ngabantu abangaphi ngoku busho ukuthi i-original member sele mina ngeke then ke bese kuba khona labafana besibaproduceayo abanye bempumelelo abemitshotshovu aboguluva noThokozani Hadebe ngathatha bona ukuthi abasondezela phambili ngoba yiba abazi lo mculo weSoul kudala sibaproducer kudala benathi so yibo kwabacula kule ngoma lephumela ethi iqiniso azange ngandi umuntu omusha okay ngicela noSibusiso Sombatha ukuthi azosiza here and there but ama-voice yibo bafana bomtshotshovu nabempumelelo naboguluva abacula la kuSoul Brothers. Yo watsho kamandi tata watsho kamandi usathetha ngemetshotshovu ndikhumbula kwingoma kudala ethi ntombazana namhlanje yini na akhethe umthandayo yabona le ngoma tata yathi ithi kayisitsho ndikhumbule emakhaya ndiqonda babibhunguza lam tata khotsho mani nanjengoko umculo wenu uphethe umyalezo ngolhlobo siyabona kwisizwe yabona ukuthi ngamanye amaxesha uye uthandwe ungajongwa kakhulu lo mculo wombhaqanga ngaba okhomiyalezo ufuna udlulisa kuba kaloku lo mculo umculo owakha ama-Afrika ngumculo obukhona malunga mandulo and nangoku sekhona ngaba intsha singayitsala kanjani ngizoqala nje ukuqala kulaba bama-SABC laba banama-radios amakhulu basuke baqashe iy'ngane ezincane ezifuna ukukhompyutha ne-overseas bese zibona lo mculo wekuthi umculo ophansi okanye umculo wabantu abangafundile so iphutha elikhulu kabi lenziwa SABC konke ne-TV yakhona lo mculo thina sangena emculweni kukhona omahlathini obhabs Mlangeni kube yibo abakade bedlala thina sangena-ke qhamuka nalo hlobo lomculo wethu wombhaqanga so siyabanxusa-ke ukuthi nabo laba phethe ama-SABC abangakhompyuthi naphesheya ngoba phesheya benza into yabo nathi senze yethu tata lo mculo lona tata uyaphilisa and uphethe umyalezo xa usiva usinqi uvele ukukhumbule ekhabona ukuthi ayikhona uma uyabona ndiyavuya ka usithi nyani kakhulu ingaseke kancinci kube khona uba ngokumbhaqanga noko ube khona i-airplay kakhulu nakweziphi na izikhululo yeah
iqiniso lelo mfethu ukuze nalabo abancane bazothatha bawenze ngendlela yabo lo mbhaqango baqhubeke nawo futhi for another 40 years. Batata. Okay. No, sengisho ukuthi kuzokwaziwa futhi umbhaqango original